bahan-bahan: minyak pati serai, pewarna, sumbu, lilin parafin, rempah tumisan kering, minyak terpakai yang direndam oleh arang. Mula-mula buka api. Masukkan minyak ke dalam periuk. Satu minyak berarti satu parafin. Biarkan sehingga cair. Okey, kita pasang sumbu. Kita tunggu sehingga cair. Jika lilin sudah sampai ke 70 Celsius, masukkan minyak pati ke dalam periuk. Lepas tu kita masukkan pewarna sikit. Kita matikan. Pastikan sumbu ini tegak. Tunggu hingga setengah sejuk baru kita letak rempah kering ini.